Meghalaya. Kajingshngan ha ke imlang salang ningkong baro ki jingeshan by bam lingba ka social welfare ansa kentiu sha ka shiajar tingka shibenai kata kalong khat arjar tingka shisnem hakane ka apnyo trek urumphang Shan ya kasap jong pi haki artli kisentiu bat kershan ya ka Meghalaya TMC. Ingo yu plai wo yu kanikalan yanga wo yu pi inong ap wo yo yu snyao ya kanika warta naga BJP party ko wo ye nyam player ya ka tempang dorbar snong yang musyang wada ilat ka depan krek ka wada khut ka yang wo kulama yapi baik ba wo chong chnong hagani ka chnong yang musyang player le yak sunjuk ki ramba chnong ki wada em talang hagani ka jingelang wo man ni sni khaddo ya kiman bay kiman pa ki khna khnro ki wa ye chale kum yo chong hini pa yung ki wa ap ye ya gani ka chiklam yong khuble ya pi kham tham ya ki pai pa snyam ha pancha chkor pa let wat lada mp hayung sem snyam ha ap ya gani warta naga BJP party nga tuyo alang ki sucian wai kon yang ma harbat sucian ini udah bab kwai hayung blai chong sa hai tai ha chut ku wai ba de yo ka tiket naga party BJP wo contest naga 2 Jawai constituency ka party BJP the National Party ko wasancha hai tai pa Delhi lakhat sansnem katu sansnem hapa kajing yalam yang Atal Bihari Vajpayee wa katu dak chipausnem hapa kajing yalam yang Narendra Modi kamu Prime Minister dari India ye ini walaupun senyap ya kan nongkrem yang kani parti BJP wewa cewan kata geluti bawya ke ye mesti kawi ngamyo paro ukdaw ye udah dep myo paro ukun kentak kena ye one handai katkam ke direction yang ke parti ngawan khmat yang pi walaupun yo ye pi ya kini geluti ko wan hagini isansnan ko blai chiro denengkong kerpada pi pun ap pun cha skor yang pi ya gini ki kentin ki wo pun senyam happy ke BJP party ko kata ko konsep ko khuni ke CDD kata corruption free dynastic free development kata nombrem to nombrem yang nation building policy yang BJP party apa kani ke nation building policy yang ka kuat ka warra ki state uman ki responsible contributors to the nation building process Siap waka state yang manga kawi nagite kilik state kuwaya nung kongi na naitodong hakaroy kapa hapo kari India yang kari India yang depaw khamat ka wara sipatai
kam progressive nation ko yalam apa ke jing pelai yang ke parti ko man progressive EME ki nong kerchan yang ke BJP cebar di yang ke BJP parti lah cepat US cepat Australia ki NRIs para mangi ki members yang ke BJP party ni paile wachanagi wagani ke party manga progressive party ko wanra yang ke nation building ko wachanai hak gross domestic product yang i manga 7.22%. Handai senyap CEO ong waka state yang i demanga almost zero nil cakap contribution yang ka cakap ni nation building process cakap GDP yang dari India yang i money ki nongkrong money ki nongkrong barak kajen hak cakap hak sarkar bay yang kesarkar bay yang kemoha kamtam hari ni spouse nam kesarkar yang absolute majority haiwan ipor ye kau pengkela yang Constitution of India kesarkar palat yang absolute majority 2/3 yang house kesarkar ipor ke NDA jing yalam yang NDA handai kemoha ke parti BJP workshop dari sarkar kamanda custodian yang the Constitution of India haiwan ipor ye ko pengkela ye kata Constitution of India handai kwa pengkemo ye pi negesni hado negesni ka article 25 yang the Constitution of India mem ke discussion ko pengkela ye kan apa ke parti mem ke discussion lalu kemo bahabi ye ke article 370 within 5 minutes abolition ke article 371 nan penskem pengkelan cucu ikan senyap hak kemo ini ni bah em kelaan ko pensnyap tu pekla iki pai bayang i wa ke parti BJP daulat ke kam tu ami wo pengkelaga yang ini ke Constitution yang India yang ini handai hadok neng seni kwa pengkomo yapi wo i damani ke secular state kinyam ki wo bonje dang yo gi umani belai apa dari India yang ini geleng-geleng senyap hak kemo hari itu hari ke proses of nation building terangi bawan nongkong apa kari putai cipas di United States of America handai ki state kam ke state yang ini to state ki watan ki ringga ke sarkar India dari India ro ko khanglat ya ka ku ka ke siprang nei dai da ke parti BJP ka syatho ka kowa wanra ya kata ke development lene ko jing roi jing pa chongga ko punyo ya ke ki ya ke khan ya ki kup chiliang ya ki kems ki sem chiliang gudang em ha ke jing do nei dei da nong kong penmi ke sarkar BJP nya pha wi li ki jet scheme ki wo jikersan yiki kop chiliang isem chiliang ju ye hagi kijan yang ki handrai siap si asachi sen ukunai pi ya kata ka ya kita ki scheme mempoy lot ki myon lot ki bru hapa ka state yang i nei tai daw ka state yang i sa den ba lada pek pi ko un pi chalai Chigi state ki was sanchar ka BJP party hapa lesnem arsnem ku gi jun kadaw to wa mandapha sarkar bai chispa tangkan nai ta na po sentar hai po wa pulut ki ka tu paisa pulut ki ka waro chispa penpoi ki ka
ceki tahu atau ulai biar citengkan ila wajah ini haki BJP rule states bahwa ke delivery mechanism kemudian itu ke progressive party itu man scientific bahag konkret kami yang ini apa ke BJP party ME ke delivery mechanism ke penting kena berada sarkar baik cispa tengka upaya ke ceki tahu cispa tengka biar ke tang tengka hak diluti hai por lain luti ke kini puasa ke baik sarkar ni tanah central nay tay dah champion chi sen wo yok jing sen cha ke party BJP haiwan ki sen champion wa kugi jujur hai ni wa uye uklam chipang ke Jowai constituency hakmat yang pi upenyo ye pi ukdawa wa ke Jowai constituency manga arbenta cipenta ke urban area wa ke cipentawan manga ke rural area hai ni ngau rami pi chipang ke urban area we ke yi ke ta ke jumlah ke jing perkhat yang ke BJP yang ke development yang ke urban area yang ke Jowai constituency apa Jowai town de perkhat i wa wanra yang ke master plan ko M yang ke integrated infrastructural development ko pai waro ki benta yang ketiga kesor Jowai yang ini kita kuntuk ka yang ke waste management yang ke yang siang yang ke communication ke education employment health facilities work sports ki infrastructural development ki bo i apa kini sor Jowai ia kata master plan apa yang siang tu kata ni wa emor kelam ia ka administrative problem lada lain ia kata build up konsep ko wa hak lain ni ha ka thau bunaga kata ke build up konsep lada penbai ia kata ki administrative issues kam kata ke G6 wa ke G3 kita met ki wa hak promote dari katu kat ni ki an ki wa cai bo ME ke build up program apa kata yang siang bo perkhat uchna apa kini ke master plan kata yang siang perkhat permanga ke multiplex ko yo ke pro ke wo chongdai apa kata ke thau apa kata ke multiplex ia kata MKI ke corporation yang stakeholders yang berting tahu kita ke district council ke state government kita tahu waka sengra waki nok chungda kuntuk waka ki balang ki wapun ki wa em benta itu nada yo i ke jingsya tu jimon develop ka kete kam ke tourist destination ko hejo ipor ko laya ipru neni na son Jowai wa nagibi ki district one day hitai yo ko lai free access ka approach ya ke yaw siang yo ke free access na ne ka approach klem da pinwit wa gini ko lai wan sa bi taw apa kata ke multiplex ke perkhati wo em bonse wo pun chong lo di bodo kini ko chong dai madan wo dai chuo wo dai juti wo dai that wo dai i bo i jaja ki department ki wo supu lai wo sia sisi apa ya wo sia di yo lo pi bodo ije kamjo ya ka ia ke waste wa ke water management ila bo lang ka te klak lang ka wo chenai wa kini ki pai um apa Jowai lai lang ki churu ko je khlia ka je apa ki dre ia ke tu i kwa ne pha am ke je ma wo ye pu yo ki chun ki pon je ia ke tu kwa ka pon khlat na ki pai bu lai ki
laka jam keluti ke drainage system, ke waste management system ulai ke yang kai. Apa kani ke waste management system uan rai yang ke modern technology ko boi yang kita ke karkhana ko khian ko mbak thau ko process yang ke tu ke waste ko mi napa ko juai so juai berok ko ke tu ke chat. Naitu umi kiman ki wayu penan kam yang kata kunika recycling process ko kam ko umpnyang kari kam ka gas ke fertilizer wa ke construction material umi napa kata ka karkhana tham chet hai jo ipon kata ka karkhana tham chet punyo ka ya employment ya ki buru ki kwa ki khan ka employment hakini kisni yo dalai ang ko dapsia yung apa coba de chama kut lu yung ki wada dem m ya kata kedan kam ko BA BSc MA MSc that handai wat ki engineering profession na chama wa bon na kan ni chong sni ki kayung sem yoki te yakani ka employment policy yang BJP dapat tay punya anaka apa ke manifesto meneklam sepang manifesto ko buat hadian gani wa kelam sepang ke jual coco ya kata ke panelian ya kata ke hospital bu wanrai ya ki equipments kiwa MK jole ki pro ulai sini thau wo punyo kita ki test lene kita ki x-ray lene kita ki MRI kat to MK equipment ning ha om M civil hospital kita kita wan rai kita kita ke education apa ke juai urban area di Chennai nado ki school nado ki college ado kata polytechnic dampun ki equipments lene ki tools ki medium of instruction ki wo penamkam ki nok ikai di Chennai wa duna bagi yagini urai ki ke standard yang ini educational institutions yang ini urai ki apa ke standard yang ke national standard dewo ke training yang ki nok ikai ko penamkam ki kita ki teaching medium kam ki audio visual dokter ki teaching aids ki wa ye yung penstat yang ki kon ki nak yang ini hai jo ipon yang ini ke infrastructure yang ke sports wan raika hagat national level ke standard yang ke hagat national level so chi sen kwa pengkemoi pi wara ini ke kelam pi memsak ki ladam yoi ya ke tengkar wo pulut hakini area ki wa temu wan ra ya ke development kemoga wa ladai yoi ke sarkar BJP usuncha apa ke state Meghalaya kata kemud i kam ke sarkar BJP apa Meghalaya i de MB kita kemoga ke bay ka mendekat ke yeja yaki kon yang ka ikhle ja e no kom ga yaki kon yang ka itu wahab hyper wa khat ka be itu wahab churo tada je kini kiwi kiwa khot ki non khro kemo bhai ba kita dadasnya tu kita seyide la kwa pi wan ra ya development harus state yang ini ngam kwa kedau ya gitu ini kita ngam kwa wan ra ya pi ya development kaman ulah la dam empoisa em kami ya ko poisa nga to ukhon yang ke BJP la da ngabe ngan pundur jangan
tapi rai ba kwa pi kate ko choyum phone ka jing sakhiat rai tapi kate to ka jing sakhiat im puyo sarkar i hapo gani ka state yang i hanrei ki kam dalai ki chakmat kini ki scheme ka JJM UA poisai ka JJM kini ki surak wachana po Juwai Town UA nevan yo poisa pi uchna gini umta umodi ji nei tai na Delhi UA wei gaur ai kini ki nokrong terpecah deh kajak tersenyap ha wei yor ai yei yor ai kinong kendong depau kita ki skim nyau pawi terli ki skim hanrei ki ye chna ler kiwa krakam to dunrun nya terli a cewan biar kita gibi skim biar luti kita skim mentu mendekelia yo koruchan bina anggi dijet burugi koruchan gi nei tai le de chis pa ngut ki kwa koruchan de ke sarkar be chis pa ngut mendepoi hai ni ar phau ngut wi yo chen biar kata ka kho chen biar kata ka kho nga kalam nei bha nga ye nya ni kalam nei bha gi kop chiliang ki sem chiliang kham tam ki yagi kop chiliang yagi sem chiliang ketu to ka hok yang ki kate dang du ka wi example myo por upunsnya tho yepi cho ni bha hai ni jrong ni program ko upunsnya yepi handai hapa ka BJP government i ngai kata good governance kata mod zero tolerance ya ka corruption ni bha lada em ka corruption wiar ka development kata de yoi te hapa ki BJP rule states mjo em ka corruption ni bha ile kata ka delivery mechanism yang ka administration yang i lai ka hai tidur ka wa mende pan chis pa tangka na ka be ni tai ga ha khon ka ni chis pa tangka ma ngayeu ye ong wada dep sama ka ni chis pa tangka tang kemo bha ka bei ka da pha ka likli uni khuna hui pi ka ta chis pa tangka ledem em ong ga de khon ong mi nga chis pa tangka mi han kita yo gi du so pa tangka ka tun ru pa tangka no ka chikina ka mo to mi ni bhaila ka em ke intelligence yang ka ko li check li pek yo tu candidate yo tu MLA yang ka kaman krak kamu em selanu na si selanu emi ka system apa yang i wo check wo yo i ka information apa ke BJP party em ka system ke self correcting mechanism kewajan kam gini wa headless nya thogi kani to ka wi ka institution ka self correction to ka institution yang ka democracy wa ka democracy is a self correcting process lada amazing bakla ka democracy u champi ila wa ku ga India kat ni ko yakijing bakla yang i penbai untuk kam ki totalitarian regimes leni ki dictatorship ko yeu ko daw to North Korea ko bi yi ji hai tai dik lipek handai hapa ka party yang i da adopt i kata ka concept of democracy ka concept of consensus ukana ipi chwau abolish ka 370 ka article 370 MK nongkersan muslim yang i hapa ka party da ong ki hailok
kini kata agai ya ke national security yang hab aboriska percaya lagi konai pi ki Muslim apa India percaya lagi ni pak ila kata agai ya ke national security yang ke ri yang wat di Muslim ki apa ke parti yang ki senyatu bahagi te support kita tangsan minit lem ke discussion apa ke house support pas kita tu ke bill wo abolish ke article 370 te hak nongrem yang kata ke konsensus ke EMI la de persa wi bru ke parti mjok lai kemat ka la ong u skim ki kaman la de persa imbe ni na dam ka mendesami sami ya wara la de womben tang wara udok kata to ka policy yang ke BJP party te ini apa ke ni ke governance kwa open tip da wa ki nongkra sarkar tulap ki upun yo tulap bi wara ki nongkra sarkar kam ga DC kam ki government employees upun yo tulap ki upun wan rai ya ka 7 pay commission wa revise ya ka pay yang ki nongkra sarkar Wan rai lada kam ki district me ki subdivision me mendachnai ki district me ki subdivision me yok ra ki bro te kam ter i de yo ong ne bha ipor yang ada kot i handai ko jrong bha ga jingklam handai mcha ipor ini he ong ipi emi ki policies support go women empowerment ku san phao hajar lada yo khon kan thai pi kam ka bon Arfa 1,000 cisnem gitu guda yap kurim guda kiwa cae ki kurim hapa ke youth employment nan ki grade 3 ki grade 4 kam ki du ya ka written ya ka interview ka industrial wa ka economic policy yang to wan rai ya ka investment $10 billion nabar ki one invest ke ini ju yok kan ki plang yang hagani ga state yang ya kata ila wa one gini investors wa chisen wa ya ka BJP party ME kata reputation wa man investor friendly Nei tay daw chisen yo sarkar di ya kene gi yo the paisa hagi thaw go job go BJP nei pha woman investor friendly ga environment ya ka business te nei tay daw hak mendeman ga kamte uchempi kamche Gujarat kamche Koti wa kibru yang naga state yang kanai pi la dalai pi hagi hospital Chakoti wam dap de yang ki kibru hapchim gi kibru yang siapa de lai apa kita gi hospital uchempi du gi penar gi kasi gu kena itu kata to kadau to nagi investment nagi policies ki economic policies yang ke parti BJP lada haitai wanra gi kam kata ke development ubodi ya ki jo ki policies ka war lingi ya ka labor ya ka economic policy yang ka finance policy yang ka industrial policies yang ka mines and minerals policies man interlink ka temi ka formula ko pungku ya ka state yang te ya kata la dapat pi ka jo kata formula ko khodi ka Gujarat model ya kata upang krak kami ka apa ka state yang kado uang ipi pengkomo ipi secisen wa kani ka parti BJP to ka constitution yang ka Constitution of India kawan ke jengmut ko pun pra pen pia ka geri India ke jengmut ko belum pelang ka geri India ni tai daw le de ke yi ngak kau khonunat ka jai benru penar uang ipi le danga objek ngai yi wotmugi
mye gi ule ite wutmugi lada wi object lada ka consensus apa ka parti mjo le ga yi iwo man percha te ni te daw lada vote phiang ngap than ka ubru yang ka BJP party yoluti wa usnya tho phi wa ka BJP party ukhen ga phi kam ki khon yang ka kemo pha kam man ukhan yang ka tai ka bei phi la kam jo man Punjab ka BJP party phi la man phi khon yang ka kemo ka bei mjo le ben ga ye ki khon yang ka degini ki kentin khuble sibon sechi sin e khuble yo chong knor wo e la ko ye ka dik san minen uklam khdo e phi chwa la ni thapi hagasni apam nyau terik yong na February thapi ye kata ka hok yo phi thapi ye kata ka son snem kodawan thapi ye ka mustaq ko bi yong ki kon dinat yong phi kajak ni bha kendian ni por myo betai punya ia kata system of operation yang BJP ko penmanika mo wanra development apa kata India handai ya kita tested system to develop apa ke party yang ini wanra apa kanika state yang ini lada ya ke jings sencar yang ke BJP party kaman uya yang tak sarkar to di wajib penjab yang kam kandidat ke BJP party itu daksnya ia kata nalog pada pencia wa i to ke party based on consensus a democratic party koman secular kata kami mengejin kentak ia ke artikel 370 kawal lamba itu artikel sia ila no nabar dari India Syausia wa MG citizens yang ini tuatan kita dalam senyatu ila ia kan artikel 371 Amerika berbahaya apa artikel 371 kenai i kwa upgrade ke district council ke territorial council kwa iwanra ya ke direct financing ni bahak mencania ini belum apa sarkar mana dia biar kita ke paisa jangan biar kita paisa lekan masih dengya ini yorai nada orang iki yorai kita ini nangkrak district council punya paisa ni orang gimana ini benda nang dapat paisa jangan apa kita paisa orang bukan di executive chong CCM paisa chong executive committee ke district council jual dan kita biarkan ini kita paisa kita kecil sekian kesuarkan bayi di senyawa pak senyawa itu inokret agak hari kita pilih khani myo jadi pilih handai apa BJP party apa jinsen cari BJP party ukhana ipi kita berok biar implement ini policies yang ini जो ये करने के state yang ini ये kerja yang ka जो like government ka nongkrong किसी ताजी dari siang salon ini wahak lari kerong hak sudo iki MLA ini ki MLA BJP sudo iki MLA yang ini lebah mendalai cerita internet ini MLA yang ini orang kidanya sudo ikam di konbo sendiri dan nanti dah, hawa em bay heta, ila miela pi yaki kon yang bay heta, bosan cari pi, iupai kata keman bro yang pi
lembaga policies ke bonje yang i khantam ke economic policy yang i udah des pe apa Gujarat kaman bonra ke development lembaga policy ke economic policy yang i leta apa Gujarat kata policy penamkan ka kot kistim cisen wiyo ladu sencar ku itu kistim wood apa asnam desnam kecenah ni ku ini bahaya EME ke zero tolerance ya ke corruption apa ki administration yang ini memang itu man accountability apa ke parti yang ini nanti dah ya ke jo ke operating system ko khod ini uwan raika bukan kami kan ini apa state yang ini ngangeja wa warai mandi ki nongkrong andai mandi ki bru ki wachlon ki yin kejat yang ini dekini ki kentin kerpan iki senyapa penjok yang kau kandidat ke BJP wa dikna ba menderchong wan ke jenjang ngan cuti cabinet minister untuk dia kan the only minimum you will get cabinet rank minimum you will get cabinet rank kemudian apa ke BJP parti kisahkan yang kan duki specialist ya human minister pecah asam pecah Delhi pecah keleng-keleng kam ikut marga ye kam minister kam ega dari specialist ngato bru buat negara yaki central schemes kamu lepau islam dekini kentin senaba penjab yang negara konstitusi yang please go Ghalia ka jingsngan ha ke imlang salang ningkong baro ki jingeshan by bam lingba ka social welfare ansa kan teu sha ka shia jating ka shibnai kata ka long khat ar jating ka shisnem Hakane ka apnyo trek urumphang Shan ya ka sap jong phi haki artli kisentil bat kershan ya ka Meghalaya TMC